siyaphila ngawe ufuna ukubona amandebele phumelela khulukhulu ekorweni yozokusithabisa Lotshani Mzansi, ibizo lami nginguThando Mahlangu, indebele elihlakaniphileko nelifundileko. Angikhambi ngedwa ke kazi. Ngikhamba noNqobile Masuku. Unaphenyana. Yes. Lotshani Mzansi, lami ibizo nginqobile Masuku, umntazana othengisa e4way ku-R573 neSewula Africa le yonke akukho la ngekho ngithole khona. Yes. Nokuhle ukuthola la ngimlo owenze kube so. Estudio sentwana eGrotman elfocus. Oreke kwekwezini singakhohlwa ngisho. Umkhatsho khamba phambili. Umkhatsho kwebhako. Bakwethu sigadangisela eGood Life Studios. Yes. Nasimniningwana. Nawufuna ukuza la, nawufuna ukurecorda i-advert, nawufuna ukurecorda i-promo, nawufuna ukurecorda incwadi yakho uyise ibe audio, nasi studio, nawufuna ukurecorda i-podcast, Yes. nasi studio, nasimniningwana, idosela bakwethu nangabe ufuna ukufundisa, kunomunye udade kwa ngidosela wathi, no man ngifuna ukufundisa. Yeah. Angakhona ukungirecorda. Ngathi Ufuna nasi ukufundisa nombolo. ini? Ngathi nasi Ufuna nombolo. ukufundisa ini? Ngathi nasi nombolo. Uyangibona Angazi yasi. ngimbuze. Ya ngamlayela inomborweni leyo ukuthi ayihwathe bakuthi inomboro nasi ihwatheni nize la ngizokuhlala Last nje. one la. Jesa. Hleno. Yes. Basho sikhamba no DS Khosana. Bakwethu la sikhamba no DS unaphenyana uqinisile. Ene kuzabe la uDS ne. Yeah. Sibone ivideo yakhe. Uyigadangise last year. Mara mina ngihlangene nayo no. Yabo. Oh yes. Yes. Abala abantu bakwasikhosana abanekho. Beka balonga ngendlela. Ngitshela the voice. Jesa. A voice layer. Yes. Nakuthi abantu bakasikhosana abanekhono. You can feel it ukuthi yeah ne khuluma umkhathi. So now sathi okay njengoba bekuyi radio day. Of Radio month. course. Ngo February, so I was like no man. Nasingalethu DS. Asositshela ngento le. Yeah. Besikhuluma ngayo i-radio day. Exactly. Yabo? So yeah, DS kunjani? Hey, Makopole. Yeah. Noko. Silembuze sitshebo mfana omthini. Jesa. Namaso. Yeah. Over the beat. Yes. Suka madoda. Yes. Ngomunye unyaka wakhe wathi Mpumalanga Arise. Rotman yayibona into yeMpumalanga Arise. Yayibona ikhamba ithi ve. Yeah. Leya ngoma nayizange yahlukanisa unyaka ngazi mina ukuthi wathini nakutheni. Yeah. Yeah, no yayinamandla. Yes. Yeah. Man, ngiyanilotshisa. South Africa Mzansi. Njengoba sebachwile. Uye ku DS Khosana. Dumisani Sean Khosana. Yes. Wow. Mara before ngiraka khe ngithi mina. Yikhethu kaSikhosana kaMusi kaMhlanga. Yikhethu kaDlomo kaSikhubo kangubukazi. Udlomo wendwede sesangweni. Thana mana lingasimayeketha. Udlomo ngawusakhile esiqongolweni sendawo. Udlomo ngasayi kuphalala. Uyakuphalela ngaba namahlelo. Utshanga ngokufuna amaziboko. Amaziboko apolepole ngokuzela isithokazi. Kwamhla kunyuka inkomo kunyuka amadoda. Kwamhla abafazi ngabaniyakazana. Kwamhla amadoda ingabanakazana. Kwanyuka inkomo kwanyuka amadoda. Kumzomkhulu wesoka. Abakhala bacedwa. Uzwile bo? Yeah. Oh uDS lo unoDumsani noSean. Dumisani Sean Khosana. Sean. Mara fanele ukuba iplayer man. Dumsani. Kuba yini? Fanele ukuba iplayer yong. Oh dama iplayer lebhola or iplayer le player vele No iplayer le player. Oh iplayer le player. Usho lebhola ngiyacabanga. Noma zange ngaba mningi kule ebholweni ngidlalile yona noma rake zange ngibe semazingeni Yeah. la marawa. Yena ngiyacabanga Hey, ukuthi no celebrate bukhona bana mara. Liyaqaleka umuhle man. Hey. so kona lakhe laba lihle namathi. Sibe yabulala iconfidence amathi. Yamajita umuntu umjita natshela omunye umjita ukuthi muhle Yeah. ibonakala
ngenye indlela Ngiyacabanga. nomuhle umuhle Wendoda inokuhle man. Ne. inobuhle noma bathi ubuhle bayo zinkomo zayo Zinkomo zayo, nje ngiyakholwa. nesikhwama Hayi. nesikhwameni Angazi ukuthi ngingcono ngithokoze kunomasuku. Ngithi ngiyathokoza kunomasuku. ucelebrate okubukhona shem yar Ngiyathokoza. Asho ukuthi iphimbo lakhe lesihloko namandla iphimbo lakhe ngilele liphuma phakathi inside aliphumi la lisuka la ngendreni. lisuka ngenreni Suke ekhaya ekabeni. iye liphekiwe yelithi ngathi sino-question rebele Bederakthanda ukuquesta lapha ni. Yeah, uthanda ukwesta. Uthanda iphimbo or uthanda yena. Wamrhwelela ne-stadium ebantwini abaningi uquesta wamqala waqala kwabuza. Wow. So yes, Yeah. DS Mati. ivideo yakho leya Yeah. isuke laphi? Inkarile man. Uyicabange njani? Bewaqabanga nokuthi angigadangisi. Wayokufuna nethombe waziqhwa. Injalo. Yes. Mati ngingathi mina kuwe ngimuntu okhule ngomhatsho kokwakho. Yes. Kwawona umhatsho okwakho kuba mhathi. Into engikule ngiyithanda kokwakho. Manje ke ngathi ngiyacala man ngihlezi phasi ngiyedwa ngathi mara. Wena wasikhosana abakani? Nomhatsho bahlangana njani? Yeah. yeah Ubona ngiyisuselele kubaba uJPS umfana kowali. Yeah. Idlowula koMagalela, Yes. uMagalela koMlanjana. Yes. Yeah, umzwali zibiza nge79 lidlowu ngenranga. Yes. Madlowu yazi ke musi nangezawela ngo1979 kunanga baba kokwakho. Yes. Ngibala abo baba uJPS ngibala uClass Ray. Yeah. Yena ke le85 owele emanyathini Yeah. ngo1985. Yeah. Ngibala bomna kwethu FBK owele ngo97. Yeah. uMickey Roach. Uslaki, yeah. Yes. Owele ke ngo2001. Yeah. So ke babantu bengicalelele kibo ikakhulu uClass Ray ngithoma ukuyilalela kakhulu ke radio ke lapha kubo Class Ray Millennium DJ ukuza kubo FBK ukuza kubo Mickey Roach. So ngibo ke abantu abangenze ngathanda umhatsho khulu kwakho ngendlela ayo bawuhatsha ngakhona. Yeah. uMickey Roach lo uthena umlunga kwathi. Injamingo. Yes. Yeah, yena ayathi nakazibiza wathi injamingo utakakhongotwa yinja bathona Yes. ngake ubone inja yakho imkhongota Yeah. no into lemntu uyithatha uyilahlele le. Yes. The only Libra with a vibrating voice. Yes. Yeah. Yeah. Yeah, so FBK naye ke uyazi ke naye bayazibiza ngo Mr Full Plus Kinetic. Yes. Yeah, uyazi kusinento le yangolosihlanu bathini in Thanks God it's Friday. TGIF. Yeah, Thank TGIF. God it's Yeah. Friday. Yes. So indonyana ezifana nalezo ziza naye ku FBK. So bahathi ke engibengicalelele kibo kokwakho mati. Yeah, injalo ke. Manje ngathi ithi bathathe ngibahlanganise ngikhumbuze mhlambe laba ama2000 abangawaziyo mhlambe abo FBK Yeah. aba abangazi abo JPS abangazi umfowethu uClass 3 uma yakhe ngaungalalwa ukuphumula ngoba yena ke sadlula. Yamo yakhe ulala ngokuthiwa. Nomfowethu uSohlungulu. Usohlungulu yeah, i-moving library. Usohlungulu. Yeah, Yeah, the moving library. Yes. Angazi uyamazi ngibona komsa ngathi sisemncane nomasuku. abantu ababukho babalako ne Yeah. muthi bengisakhula bengibalalela mara sangikhumbuli amagama ngiyawakhumbula mara ukuthi bebangenela lipihlelo kwenza Yeah. shem No, baba uSohlungulu beyangena nguye bekaphethelela ngosondarha leli. Nje sebalibiza ngokuthi lithini sithini. amahlaya amakhulu Yeah, amahlaya amathungele Usohlungulu ithungele bani? uJPS amahlaya amakhulu. Amahlaya amakhulu. mina kusho ukuthi ngivele ngamahlaya amakhulu Gebengu noJohn. yeah usigebengu noJohn lapho besibhala abogogona ngena ihlelo lo bathi Yeah. iza neball pen Yeah. nencwadi zokuhlala phansi ubhale into ezokuchiwa la That's Yeah. right. Yerr. Injalo ke. So bebantu ke bengicalelele kibo lapho ke mati ngathi ke no akhe ngiyokufuna inithombe zabo. Yes. Noma nje kungithethe isikhathi Manje wazitholaphi izindlala kangaka? ulo uClass 3 Yeah. umntwana wakhe uLucky nomntwana wakhe bathe nguLucky. Yeah, nguye ke siduze naye ke nguye Yeah. uzamile ukuthi angitholele zona. Saka JPS naye ngizamile ngangena Facebook apha ku Yeah. internet apha ngazuma hayi Wathola nesaka Slack. yeah nesaka silake ngasifunya Bangenza ama-effort. photo silake kusimuntu nokufota Yeah. no FBK mfowethu akusimuntu nokufota mara ngizamile ukuthi ngizithole nazo ngibuye nazo ziphile Yeah. injalo. Manje i-radio Yeah.
ichukuthini kuwe iyini kuwe iradio Young Mati yeah iradio icho kukhulu kimi icho kukhulu kimi ngoba ngicabanga ukuthi abanengi sikhule njengoba ngitsho ngithi uFBK umuntu bengimlalela yes bekenza imphi show there Mathunza labile awumathunza nabile ngale konje lokho bebangena ngathi 2 kathi bangena 2 to 6 oh 2 to 6 yeah bengena 2 to 6 besenza ukuthi nakusiphuma wesikolweni phume ugijima ukuthi uFBK umuntu umthole asese khona emhathweni asese ngemva kombhobho wakho ukhona ukulalela yabona yeah so manje ke kusifundise kunengi ngoba lapho bekuba khona lapho kuza khona inithekeli into zamabhazari nani ufunde kukhulu litho likhulu ngeradio bekulethela into eziningi and then ishow ka JPS Sigebengu no John lezo ke esikhethwini ngoba ngimuntu nesikhethu ke yes yeah into zesikhethu eziningi ngisifunde kibo abo JPS njengaso isinanazelo sakwasikhosana ezingisifunde ku nakwethu sohlungulo yeah lokho kangenawo vela ayangena njalo ke angena ngase sinanazelo sakwasikhosana sikaraga ngaso ngasibamba khona apho ke nami ke so into zesikhethu eziningi ukuthi kuhlinzwa njani nanginomnyanya esikhethu sokana liba ngakuphi libereke okwenzani iye ukuphi la isokana lingafuneki khona ukuphi la lifuneka khona into eziningi uJPS bekasindlalela yona umfana kowala umfana kowala kwakho bano Sigebengu no John Sigebengu no John basaphila bethu Sigebengu no John uJohn uyaphila ne uJPS uJohn ku JPS then uSigebengu nguSigebengu vele babumnguni oh then walala yeah walala ngile ngathi uzoba khona uJPS ngathi emhathweni ngathi bakhamba ulo uBranco ngathi ukhamba naye yes JPS yawo usaphila yena usaphila 79 lisaphila yeah lisaphila lisesekhona so nje noqathanisa umhatsho lokho akade nomhatsho nje ngengimuphi umehluko obonako or amachugulula khona nje emhathweni obongathanda ukuthi ngathana awaka change are remain the same akunento enye bathi ma OB nama festival yeah kazi mathi uyakhumbulana kwakhe kwaba nesinye isikhathi lapha ikwekwezi iya esiyabuzwa bathi nge-19 June kwaphahla ya kwakumnandi lapho uthi ukuthi nabavumi besikhethu bebaba nethuba lokuzibonakalisa lapho yeah so into ezongibona ngathi zehliswa ngendlela ngakhona ama festival akasese kangako yeah ene iradio ngendlela engakhona ngathi seyichugulukile man nohatsha kusafana nalokho yeah ngiyakhumula lokho ukuthi na uhatsha man ube speedy fly mara nje lokho abugijima yabo gijima nje kuyaxoxwa nje ya nje kuyaxoxwa lokho abuthi na uhatshawo lapho emachuma amabili emzuzu libethile iring lesihlanu mlalelisi lapha ehlele good life studio sinobani bani sinothando mahlangu yes yabona nje mara into zakho ukhuluma kuhle usigelile siyaxoxa mina nawe conversation between mina nawe kuhle so enye into iradio ifuna umuntu okhona nokuhamba ayokufuna ilwazi abuye na ayifuna umuntu ovila phawo vele ungabi mhathi onganalwazi kokwakho ufuna na umhathi ukhamba uyokufuna ilwazi ufuna ilwazi bangathi abalaleli abangenawo mhlambe bakubuza into orikhulunywa ngento ubethuleza ngesikhuwa so ifuna umuntu oresearchawo ofunisisa ukuthi lokhu nalokhu kukhamba so lokhu nalokhu kukhamba so so kwasikhosana ninekhona hle so ngiyinto ekade iveza ku video le injalo so now what have you learned from abahatshi laba obaveze evideweni le ene nabo banani ecommon kibo ipatho ngicabanga ukuthi ukuziphatha ya ukuziphatha nangendlela mhlambe isikhethu njengoba umhajo kade basemhajweni esikhethu izinto zesikhethu bebazilandelela kakhulu bebaba nayo into lesikhethu bangabi bukhuwa khulu angisho ukuthi umuntu angabi bukhuwa khulu into zesikhethu bebazilandelela nangendlela bebahatsha ngayo mhlambe nokufuniseza njengoba ngitsho ngithi na umhaji kufuna ukuthi ukhambe uyokufunisisa ukuthi lokhu kukhamba so ingakho nje umfowethu uMikirosh naye ugcina sehlelweni leli thungele bandla
Yeah. naye umfowethu owalala Usohlungulu. Yes. naye uJPS naye uyile ukubile kulelo hlelo lo. So kuyatsho ukuthi into zesikhethu bebane kareko kuhlekiyo nokufunisisa ukuthi isikhethu sikhamba njani, ingakho bese bahelebha abantu ke abantu banande bafona ukuthi into nje nanje siyenza njani, babe nesombululo salokho. Bekuyi Radio Day. World Radio Day. Ne? Njalo. So now there's something that I love about Ikwekwezi. Abayenzileko, whoever came with the concept, man, that's Yo, powerful. brilliant. Yeah, Fanele yeah, ngibethe yeah, ibala. yeah. Yes. To. You know? Yes. Yeah, So no. that day ngilalele Ikwekwezi from ngo-5 Yeah. until ngo-6. Ungasani nokuthi mate ukuthi ubreakfast lapho kuvule umuntu akwasikhosana nakhona. Malwela zakhe. Akwasikhosana naye. Kuyabo. Shame Akwasikhosana naye umalwela. Yeah. Yeah. Imoleng drive ivulwe nguye umalwela. Yes. Ya umfowethu bengimcala hlangothi ngoba umuntu emayini. Yes. Angiberegile emayini naye ke. Yes. Mara ke bengazi ukuthi umfowethu naye umuntu ne-radio. Yeah, Yeah. angakhatsha ngayibamba Ya yile. nongimangela umfowethu naka lapha nabobusaye nabo Ntwani Focus lapha. Yes. Yeah. But before Malwela ne, there's something like kune different voice engizwileko. Mara ngithena ngibamba igama ku David Biko Mahlanga. Yo, who be that guy? Hey. I mean Asinambi ngimangele yo. kani he's naye great ba. ungenile Mina bengithoka ukwenzakala. umuzi. Yabo. So angimazi ukuthi uyibambe because of i-radio World Radio Day Day, lapha kanjani oh. because Yeah. ngimazela ngale ku TV news isiNdebele. Yes, yes, La yes. reporter khona, ora voice khona, ora bika khona. Yeah, Yabo. yeah, yeah. But ngithena ngemuzwe FM kada ikhona ngubani lo. Yes, yes. Hey, this guy is good. Yabona hayi no abantu kade bangene lapha mathi no. Ngiyafuneka ukuthi sibabethele ihlombe. Ne. Ya Malwela. So now umalwela Yeah. Bese ngathi umalwela dog. I'm telling you. You see, what I love about a breakfast show, Yes. ne? Should bathetha umalwela bamenzi host. Yes. Yabo? Njalo. Bamnikele space. Njalo. Bamnikele igebe to showcase. Njalo. Hayi nezanga disappoint. Ya urake hayi, nayo chef. mfowethu Yo. ya urake nayo kamnandi. Kokwakho bonke man Malwela kwangena uThidi waraka nayo noGusheshe kamnandi man abahlanganisa kamnandi kwangena utatelo yangibani wakothi ongene nobiziwe Mpofu. Mpofu naye waraka kwangena Ferry boy. Tobi. No, asba unpacking good. Kuhle. Yeah. Oh. Yabo? Ngesigaba nesigaba. Yeah. Yeah. So now umalwela ekseni for mina ungihachele kamnandi. Yeah. Yabo? And then space abamnikele sona ukhonile ukuphefumula njenge host on the day njengomhacha. I believe ukuthi naye lapha khona uzifilile ukuthi nje khacha mina njengaha. Phethe Yeah. mina Yabo? manje. Ene na bahacha babereka lapha uBusayi no McDonald no Grootman. Grootman, Yeah, yeah. Bongani Mthombothi. Bamnikele igap. Yeah. But this is your time. This is your shine. 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 Ya bamnikele ropo wagijima nayo. Yes. Ya wagijima nayo zange bekazirareche ngayo no ugijimile ugijime kamnandi kulo Malwela nayo. Zange babe ngithini zange babe nomhobholo bathi no simvalela ngaphandle bamnikele ropo bathi Bathi gijima mfana mduna wagijima nayo. ziprove. Yeah, is prove wagijima kamnandi nayo wagijima. Azange bambone njenge competition on the day. That's a good one. Yeah, wagijima And then kamnandi. in 9 to 12, what is your take about it? Yes. Yeah, in 9 to 12 ibe mnandi nayo. Baba klase kamnandi uGusheshe no Tshidi. Yes. Ya nabo baba klase kamnandi bangigijimile kamnandi khulu mina. Azange bengibone. Ndebele lidla iforogo ngebisi. Lidla- The American height with the African heart. Ndebele lidla ibisi ngeforo. Yeah, ibisi Yeah, ngeforo. indebele lidla ibisi ngeforo. Yeah, but Zithoma, Yankara. Sithome pass. Indebele elidla iforogo. Hayi.
Indebele lidla Shayiseni. Foroko ayidliwa. Indebele lidla ibisi ngeforoko. ngiyamforoko. Yes. Isindebele mlehlana. Uyasazi? Angisitibi kahle mara. Yashumayela. Basumayela, ya basumayela. Ya. Yo, hayi shem, it was late. Ya ulo bebahlangene kamnandi uThidi no Gusheshe. Bebamukezana umbhobho kwakho. Bengana nokuthi mhlambe umunye uthi no ngubambe ngakimi. Gusheshe naye abe nomona ukuthi Ngewami. ngewami uyakhumbula msinawusesemntwana Yes, usesemncane amathoy nangidlalwa ngamathoy na ubona ngathi wenza kuhle okuvakatshela lo wabamba ngakuwe or nangidlala ibhola nakuthi bakufaka isipayito kulo ibhola leyo ngeyakho phela. ngiyakami ibhola midiniwe so uThidi no Gusheshe. ya bayirage They were kamnandi great, ne? ya bayirage kamnandi I think mina godi inzathu ezenze ukuthi uThidi noGusheshe bajele or bazwakala ukuthi because i-pitch yabo ne tone your voice the way bahatsha ngakhona equal at some point. I was there. Oh, you were there. Yes. ya no ngibonile Nthombeni ngibonile ezo-Auckland Park lapha ya ngibonile I was there. Yeah. Like, Chuti. So wena bowulapho i-experience yakhona beyinjani for wena? Yo, experience I was like, yo guys, into le komunye umuntu ibonakala ilula. Kuyinto engenzeka lula. Kuhlehle ukhatsha kukufuna ube msinyana ngapha emkhumbulweni. And nakufika iphepha ukuthi nakunje bakwa Shoprite sebayakhangisa batshali bemali. Hayi mina ngeke ngikhona ukuyenza into le. No! Kusugijime nayo. Ngabona lapho ukuthi no man, abantu abayabereka yazi. Wena ungathi uhlele ekhaya lapha ubalalele ubona ngathi hayi into le simple sengiyafika ngijame embhobheni ngiyabatshela hawo isikhathi nje sikhambe ngemzuzu emibili ichayile ayibereka njalo. Nami yazi nangikude ne-radio ngangibona umhatsho kuyinto elula man. Yey. Mara ngakhe ngaya ngenza ama-audition kabili kathathu ngabona ukuthi yanola vela i-3 minutes abakunikela yona leya bathi kusenzela intwanyana nge-3 minutes. Wakhe audition Ngakhe nga-audition kangake mati? Kabili. Yo. And then for ama voice over ngathi kabili lakhona. Yes. Yeah. So audition ngamuphi unyaka? I think last year. Yes. Lapho bengiye for ama voice over. Yeah. Yeah, and then for uhatsha ngicabanga ukuthi nakucashwa bo Arvuna. Arvuna boda. No. Yo, eningaba nebhadi linye angabona ukuthi buloyi lo. Yeah. The day bathi ngize ku audition kabanjwa mgomano omunye. I-voice gone. Nangikhulumako ngobhlungu la. Ngabona ukuthi angiyaloya. So mara ngabe wazozama manje. Ngaya kunjalo. Waphalelwa i-voice. Awubeka zasayiraga njenga. Mara bangibona ukuthi ngiyalinga. Kube vele i-voice yakhe njalo. Manje yazi ngamotsha ngani. Ngathi kene ngitsheleni. Ngifuna umuntu onjani ozokwenza liphi show la. Yeah. Yebo. So bangisola lapha hayi. Yeah, ngoba phela nomkhathi ngicabanga usihlakaniphela nawe khulu. No ngicabanga ukuthi nomkhathi phela kosa nomkhathi kosa ngoba kuzokuchoda ku morning drive. Kufuneka lapha. Or kuzokufuneka ihlelo leli la ngosondagele. Yeah. Okay, so ishow kaThidi noGusheshe then yakampofu no hayi man ningibona bengiplay phone nje. Ngifuna ibizo lika Tati Loyi. Thobile Pofu or Thobile Pofu. Yeah, Thobile Pofu ya ngathi ngibona ukuthi litholeni kuhle kuthole lona. Ungabizi isibongo somuntu. Thobile Pofu. Yes. Ngeba kwaDlowu. Ongeba kwaDlowu. Ngizibuzile ukuthi abantu bakwaPofu ngibakwabantu mara ngimzwe yena nakazilongako lapha. Kunala athi isigwegwe sakubingweni. Iye. Abantu bakwaPofu nebakwaMabhena babina indlovu. Into yinye. So isifana nami nangizibiza ngo DS Clarin. Iye. Mina ngokosikhosana Clarin. So yena ngiyakwadi Pofu mara bona ngibakwaDlowu. Okay. Yes. Njalo. Kufana nawo mhlawumbe uzibize ngoMagobholi.
Oh, vela amalanga la ngizibiza ngoma. uzibiza ngomagugu Kusho sozokuthatha manje. Yeah, mathi ngiseduze khulu. So now ishow yakaThobile inikhambele njani? Yakathobile zange Uyizwile ma? ngizwile mara ngizwe seyiyela ngekupheleni Oh, zange bengiyibambe okay. kuhle yakathobile bengithewukela. ngingasho Namasuku? ukuthi isho akathobile nayo it was great Ne? but Yes. ekumthusile kokhwabona umuntu ngize kuthando ngithola uDS ene into le yakuthikameza kancane like awuchapuluki ukuthi mara musibathenge yokubereka nothando komi ngino DS so Okay. but ekugcineni wabuya waba reheavier wakhona ukuflowa kuhle cause sekafikile umlingana wakhe khobona uyathoma nofika emhathweni let's say ukhona maybe emhathweni lo yini konje ama community radio station Yazomphakathi Konje Kunakekelo. inakekelo FM ya. Yes there's a difference between Emmanuel usho njalo ne? yeah ngicina bathi we kunakekelo FM there's a difference between inakekelo FM And a national and a station. national station lapha Actually ulalelwe it's a pressure we that comes. with- understand ya phela nabo abahatsha emhathweni omkhulu banokutsho nabuza umuntu athi ivalo alipheli lona selihlala likhona manje uyayibona ke na uzokusuka emhathweni omphakathi uchinga le iyaba khona into le ithi qing No, yona iyathuza as soon as ubuye i-mic ithi on. uchapuluke. ya Ithi rate. But hayi uzozithula phela yo okay all right then the more isikhathi sikhamba Yeah, uyabuya We usettle are no relaxed. uthobile ube njalo Yeah. then nakufika wathoma watharulula ke waba raihe wahatsha ngendlela avela hatsha eningathi bayafa ngibone into eyi-one Oh efanayo. yeah, from my side ne. Ingikhambele sharp. Ungenele kuhle because another thing engiyithandile ukuthi banikela the person ozokuvakasha ngokuhatsha. yeah Ahatshe avule. Ukuthi bathi a stamp authority ya. Yabo. Yes, So naye the way angenele ngayo nangimlaleleyo. yeah Man, she was great. She was great and uhatsha njengobiziwe. Yeah, just Yes, baphere cause I think ubizona kangenako uba like tshela abanye nabo batshela abanye no girl naye ungene that vibe leyo ukuthi ibizo lami nginguthobela kwaMpofu uyingoma ebeceda ungena le ngubani Yes, so bane vibe le mari phimbo khona ukuze uthi ngila ka Nelza kuthi Yes, lingakumpumi yeah No, Phimbo, but this one, she's great, man. yeah very she's great mara no fana nami nje ngimbonile ngakhuluma naye angitsho ngasikhathi iphimbo lakho okay. yeah nangikhulumako nje ngi-expecta ukuthi nemhathweni ngizwe the very same thing The same relaxed person. the same relaxed person opolite then naseyokufika emhathweni nangiqalele ngibe like angisezwa lo ebengihleli naye lapha ukuthi like hayi no relax hayi ngizoyithatha ngibeke on other level nofika ngale like so kwenye voice awusese voiceini le Kwenye mina level. yes Yeah. so I think mina ngingedwa yeah akafound i-voice yakhe like Njani? ungisoundele njengo Nelza nakahatsha nakahatshako Nase- angisho kuyakhonakala ukuthi uthande umuntu umthande Yazi ngifuna kangangokuthi sihlukanise kuphi. yeah I-voice yakhe izwakala njengeyaka Nelza or ungihatshela yena uhatsha njengo-Nelza. mina ungihatshela Hayi, mina ngiyala. no iphimbo lakhe nami ngilizwe Iphimbo or style of presenting. mina ngizwe iphimbo Or wena uzwa ngizwa iphimbo, iphimbo. wena uzwa style. ngizwe iphimbo Wezwa nephimbo esebenza. yes ngakuhlanganisa Okay. I was like maybe uthanda uNelza so kuyakhonakala ukuthi uthande umhathi be umlingise ungabi ne-voice yakho fana nami cabanga nje ngizwa ngikhuluma njani Yeah. nangiyokufika emhathweni sengibala mlalelo Gwekwezi FM nguNcubela Masuku okhulumako namhlanje ngizokuthulela indaba ze-iri ngimi akusingimi yeah ne-voice akusingimi ya ngoba into ezokwenza into ene-focus angekho umzume nedwa ngena wakhuluma angekho No, the umzume thing ukuthi about nomalwela ne-voice yakhe it was i-voice kamalwela nguye Yeah, well. ngoba yazi- Nawe Umalwela Thando, siyamazi nakakhuluma. exactly ngoba yazi into ezokwenzeka mathi
Makopol uyo uzokudinwa Of course. 3 hour leyo nawuzokuthi uzokufuna ukulingisa usigede uyokhamba udinwe bese ekukhambeni kwama-hour uthoma uchange Uthoma uchange itone or lese nakho ke sabaqatshile itone lesikujayele ngayo awusesengiyo-ke no so ekukhambena soyobuya ube nguwe viyarona udiamond nomphimbo lomuthi sowudiniwe solongilingisa umuntu Hayi khona. angibe mlaleli or mbukeli qala sengimlaleli nawubukeli la hayi khona kusibhalele kuma comments usitshele ngendaba ka konje manje Thobile Phofu ne Thobile Phofu. Thobile Phofu no Nelson noba konje uthe noba DJ Mpumi uthi Mpumi yeah asho mhlambe azange ngibalalele laba bayi2 Ne. yabo Yeah. mara okay asithi Koloma sithi in uhacha njengabo ne but No, I'm telling you no, this one no yami lead no yami iphimbo lakhe lingufanela nelaka Nelson okay nelaka DJ Mpumi so ubahlanganise beyi2 ngingatsho njalo yes okay. ngasho mara ke ngoba sekuthi umuntu ezange ngikhulume naye ne mlomo to mlomo Yes. ngingazi ukuthi mhlambe mara unamasuku njengoba bathi yena khiwa khuluma naye ngapha khuluma naye e-studio like sabo okay ngabona ukuthi bhala lapho khulu but ke angitsho ukuthi akasigudi mina engikuchoko ukuthi akazithole yena angafuni ukuba ngomunye umuntu Yeah. kusho ukuthi nanoma uyokuhlangana naye endleleni athi ngimlo yebe ngihashe emhashweni ungabi Ukhona like umuzwa, ukhona ukumuzwa ukuthi nanoma ngakathi ngimi but uday wena ngathi we understand yes into leyo ayingabi semhathweni kuphela emhathweni kube yivoice ehlukileko uhatsha ngevoice esingayazi ukuthi ngekabani bese no nathi ukhuluma ngevoice ukuthi hayi unathi akube yinto alright ngikuzwile let's Ekuhambelana move on Fere Fere Machiana Fere boy Machiana ne yes I think ngukosinathi linye igama lakho mara let's verify that okay beka ku afternoon drive show angazi ukuthi afternoon drive izwile DS yeah benjani mfana Ishaya. no beach Kusithina bese sisendleleni yeah no beaches beaches ngizwile bathi hey it was lit no beaches are strong and ngibone enye comment nje kuya kuyo FBK ke ngam inbox Jesu Fere ngathi hey ngiboni i comment ka FBK ithi mzukulwana kwaMachiyana mara ngwakwasikhosana Clarin so yathi naye la ngisela ungayicala i-comment ku FBK into le yabuya ke uyayibona yeah so ngambhalela ku-inbox ngathi ngizwe FBK ngathi uthi nawe umuzu ngapha usemajalini semajalini so ngingazi mara ukuthi yena uzibiza ngoMachiyana ngiyabona lapho uzibiza ngofere Machiyana no uhatshe kamnandi lo ufere boy awethene kamnandi beba bano arvuna nabo beba clicka kamnandi okay nasi i-comment ka FBK le ithi yeah izolo namhlanje umhatsho ikwekwezi FM kowangenzela into emnandi yeah lapha ku afternoon drive show lokha uArvuna Mthweni akhamba nomzukulwana wakwaMachiyana umsa wakwaClarin uqinisile unkosinathi Fere Machiyana belichisa ihlelo yeah Clarin ngathana bangasala bakuthatha namhlanje ihlelo siyachakala belibanjwe nguJanuwari Mawaza Pitsi Kabini indoda yakwa Kabini ihlalithwa likhamba nomfowethu madoda injamiko ithula la kwethu elibovana uMickey Roach belimanzima ngisatsho kusafanele ngathana usemoyeni uMickey bengakukhumbula amagama wedlaza la kwethu uDS asithi abantu bakwasikhosana ngemva kombhobho bahambile siyathokoza kwekwezi FM ubumnandi i-comment ebuya kuntambo FBK Clarin yeah ngiyona bekumnandi rehe yeah no it was refreshing beka on point yeah vele ubathe ukuvula imic nakanginawo wamuza ukuthi ungena njengomhathi ne yeah ungena njengomhathi unebonelelo phambili yes awuhatshe kamnandi rehe banu arvuna beba chika kamnandi yeah ura amukezana umbhobho kamnandi yo no for me in the afternoon drive Yeah. be on point to be honest because ufere
bamnikele space naye. I think into le bayikhulumile Grootman nibereke njani? Ngizowuphendula umbuzo omhathi. Umbuzo lomhathi Yes. zinto zangaphakathi Yes. abathe singazitsho hlangana nemphakathi le. Ngiyathemba mhathi uyaphenduleka. Yaphendule. Njalo. Oh, ngiyathokoza Yeah, no, Grootman. fair. Ungene kamnandi. Afternoon drive Yeah, it was afternoon drive, yeah. late night. Yo. Ngangadengezeli ulo Ne. very boy no. Ngangadengezeli. Asangimthuze that thing uthi No. nje mfana ngithi Yeah. after. And ulo phela lapha na uthi uyaqala abantu abaku radio Yes. abathathu abaku radio. Base baku mhatsho womphakathi. Oh. Marumalwela. Umalwela. So now, okay. Bani simnikele icup. Kubani simnikele Yes. icup because Out abanye of four. abathi already Yeah. basemhathweni bese Yes. And bani experience any ye-community experience. radio. Yeah, umalwela. Manuela zakhe. Malwela wazi umgodi. Malwela zakhe zabanye zabo. Uzilwele. Wazi indala. Yes. Siyibiza ngeblasting. Eh. Yeah, umalwela ke ku radio. So uyabona kukhombisile ukuthi no. Into le Nevalo zange belibe khona. Ngapha uthoma nokuba ngemva kompopho. Yo. Something else. Ne. Yeah, something else. Umalwela usunduzile. Mara njengokutsho abalaleli bakho ngicabanga ukuthi nabo baza ukusho. Tshelani. Phakathi kwabo Mina beyi-4. ngifuna ukuzwa ngawo ukuthi if ku-4 le kubani uthatha icup Kilaba bayi-4. kulaba abayi-4. Zongilwisana abangani bami. It's not about ukulwi Yintwana efocus bangivalele efonini. bekhoneni mara nasowuqala wena ngongumupho ozothi lo kibo bonke number 1 sesingayi ngokuthi ubani bani siyamfavor Yeah, ubani bani yeah. according to you. Yong uFerry Boy loya. Yes. Mina ngoyeke indlela ngimzwe ngayo. Yeah. Nguyongisunduzele kamnandi. Yeah. Ne. Engathi ya Chuthi uzokhamba wehla nabo ke so So ke. afternoon drive ufere boy ugijimile. Yeah. Showcasing. Yeah, uFerry Boy la. Ngijemele kamnandi. Yes. Wenzani ufuna number 2 or right number 1? Ngifuna break it down. Ngisho usekamchila uFerry Boy ukuthi nguye uthatha icup. Alright mbukeli nawe yenza njalo. Line la phela Akaba bo. line up, Yabo. yes, Okay yes, ngebhadi ke sigcina ukulalela until Friday. Yeah. Yes. Yabo. Yeah. Uncobile batsho na Saturday ichubekile. Yeah, iqhubekile. Saturday bengena uMickey Roach. Ekseni. Ngingazi Because in the comment Umvelo ungena nini kanti i-top 20. Oh yeah, umvelo ya. I-top 20 nini? Ya umvelo kunokhona ngene naye. I-top 20 yo. Ya ukhona ngene naye. Ayiseke i-top 20. Ikhona ngizwila ibala ay. Oh umvelo ukhona ngene naye. Ya ukhona ngene. Hey, ukhona ngene naye na umvelo. Okay, as because asiye kule ya Friday le. Yes. Yeah. Ifona si Na ku radio kuqhakathekile. Ne? Yipi. Yeah, ku radio like morning until 6. Yeah. Yeah. Ne? Yeah. Uzasipesa mara injalo. Morning 3 to 6 bese ukuyanga. Asiye ku number 2. Number 2? Number 2 ngamnikela uThidi. Uthidi ke kana mangaka. Yeah. Number 2 ngamnikela. Okay. Then number 3 ngamnikela uMalwela. Ne. Okay. Yeah, and then 4 kube ngutatelo. Uthobile Phu. Alright, sure. Asizweke ngawe mbukeli ukuthi uthini. Yeah, umbukele naye mhlambe. Ne. Yena kungaba ngahluka kuyi. Yeah, kusibekele bona ukuthi okay, ubalalelile, ubezwe njani? What is your take? Isifiso sakho ngabo yini? Yeah, nakho lokho kuqhakathekile. Isifiso sakho yini? Ufuna kwenzakaleni? Yeah. No, I must say big up to Ikwekwezi FM for leading the pack. Because ezinye izinto besiloke sizizwa from different radio station thiwa zenzeka. We understand. Yabo. So now this time bayenze phela bakhe ba ihlelo le 9 to 12 bakhe bahlangana ne Channel Africa. Okay. Yes. And ngale bakhatsha ngesikhuwa sabo phela ba hey we see
bebazwana You lie. bebazwana tell us there how do you celebrate this then kusheshe ke nathi awathina namhlanje si celebrate ngokuthi sithathe kune post ephumileko sa invite abantu namhlanje nginothilike kana manganye ngindlela nathi esi celebrate ngayo ukuthi sibathideze eduze emhathweni bazokubona and it was great baba like oh wow thina sithi phela evele ikambiso yalapho injalo cause akubonakala ukuthi kunesivakashi kubonakala ublenda kamnandi it was great so uyabona mathi ukuthi umhatsho nencwadi le yafuneka kancane yes namalimi ukwazi amalimi amaningi yes qala musina kuzokuthi akhe ngithi ngimhatsho ngisehlelweni koza kube nomuntu engizomhlunga ongakhuluma ilimi lesindebele okanye lesipedi ke sithi ukhuluma isingisi yabona ukuthi isingisi sami I produce imsapho umuntu okhuluma isingisi intweni esindebele mara ke sithi nakho ke ifuna icalane naye ngesikhathi eso mara qala ke kwametho bakhona ususa ugogo bamuse le yeah mara bayakatelela ukuthi i-producer yamfuna you understand yes ne-producer mhloko khathweni isinto qala musina utsho njalo mathi phela ulo nangikhumbula kuhle nanginganamanga umfowethu class 3 yes yo ukhewa interview Millennium DJ ba ukhewa interview uJudy Bausch man yeah ngathi ngasizwe Judy Bausch nayo eBikelo ngathi khewa interview bathi ngibani mkhalo Jonathan Butler yeah something like that yeah yabo ukuthi nesikhuwa international yabo lapho as a listener I will understand ukuthi lo usuke America ngeke azokhuluma isindebele la mara ke namdi umhlunga uzoyibereka sinjani uzoyibereka njani yeah ngamhlunga ngelimi lesiyeni mara ngithatha ukunzima bakhona ngitsho ngasikhathi uyothola ulindebele yes kuvela even isivenda usazi sidlula ula isingisi ke kosa singene kula kungene khona isingisi producer ngitholela someone ubhedere ongakhulumeli mara ubhedere yabo so Rodman kusitshela about the radio currently ungaphakathi kwa medium ama benefits ukubereka in a radio stations ngimaphi Ama benefits yes for personal benefits. yes personal benefits Okay. I-radio it's a media platform. yes Ekuletha njengomuntu owaziwa emphakathini esingabeka sithi uba i-public figure. yes And then ama benefits ekunikela wona ukuba i-brand. Ne- Number 1. Kuba umuntu owaziwako, kuba i-brand ethenjiweko, ethembekako. Nelalelwako. Kwesibili ukhona nokuthi uzivulela amathuba na kweminye imikhakha ufuna ukuya kiyo ngaphandle nje kokuba mhathi kwaphela. yes Yabona. And then okhunye kuba ama benefits ukuthi uba seduze nabantu abaziwako nabalandelwa babanye abantu uba neaccess kuhle ukhona ukungena eminyangweni eminye abantu mhlawumbe engabathatha isikhathi eside ukungena kiyo. So ngokhunye nje ngakumenshina ukuthi ma benefits lawo ngaba ngokhunye kodwa uba umuntu phezulu nelwazi ngoba ilwazi eliya ebantwini lifika kuwe qangi. So ukhona ukubreak ama stories msinyana ngowazi ukuthi nakufuneka into enje uyithola kuphi. And then any benefit ingaba ma opportunities akhambelana mhlambe nenzuzo yakhona ukuthi ube namathuba owabambako ngaphandle kohatsha ngaba ngo-MC ngaba i-DJ ngaba music producer ngaba i-author ungaba yi-event organizer event coordinator sengibala into eziningi manje ungaya neparlamente nafunako stage manager ngaba ngutoligi ngaba kufunako so ma benefits ni lawo nakuthi ngizwisise iquestion yakho. yes no uzwisise so ukusho ukuthi i-platform ye-radio allow an opportunity to make more money outside of radio
Yes. Yeah. Nawuhlakaniphile. Nawumhathi ohlakaniphile. Yes. Nawumhathi When you're ohlakaniphile. smart about Yeah, it. nawungasimhathi othi mina ngihatsha 3 hours after 3 hours ngiyokulala. Yes, yes. Yeah, then ke I know ihasila njengathi nje then ke you will make it. Okay, so Grootman, kusindlalele nje skeleton se radio because you've been in the business for more than 20 years. In Yeah. radio broadcasting. Yeah, Yeah. I'm telling you, ngiyatshela. Ngicobile wona bothi ucabangani. Bothi ngingibani mhlambe. Mhlambe ungazi ngenye indlela ehlukileyo engayaziko. No, Ngothi ngimafundana mhlambe. ube semhathweni isikhathi esingaka kawana. No, sincane isikhathi leso. Grootman uthome ini Soshanguve FM. Yeah, so shanguve committee Uthome right. Soshanguve Community Radio. and wasizwe story sakhe Kusitshela. Yeah. Tell us on. no Bathi ngibani ozokufakaza ngadango. Uba. mlalela Yes. uFoxman bekimlalela khulu yeah nanganamara mara uthi bekaya emhathweni womphakathi banande bamjikisa bathi wena msana manje akuhlala Yeah. ngibuyela ngaka asolaya ekugcineni Yes. ngathi or kwaba nomuntu ogula or kwaba nomhathi Mara kwaba nomuntu ongekho. bathi wena msana kade usithwenya Yeah. nasi nakumbhobho Yes. ake sizwe ukuthi indaba zakho zijame njani Grootman zange Asangawuza umbhobho. alagijima Ngangilambi. Grootman. No, Bathi ngokukhombisa. abantu banje bafuna ungena emhathweni kumele ulambele. Yeah, ne. Yeah, and walifaka inyawo abangaphakathi. Yeah. Then ungasa relaxa. Ne. Yeah, so uthenga kuphe iskeleton se radio Thandos. Yes, I-radio it's a business. Sithome lapho lihwebo i-radio. Abantu bona baza umhatsho kumhatsho ngiyahatsho kodwa ke lapha sise businessini siyathengisa lapha. That's right. Kokuthoma fanele singenise imali, fanele sithengise umoya, fanele silethe ilwazi, fanele sithuthukise umphakathi, fanele sifundise umphakathi, fanele sikhalime, fanele senze into eningi, fanele sithuthukise kuningi okwenzakala ngaphakathi kwe-radio. I-radio ingilokho kodwa ngale kwalokho fanele ikhone ukungenisa ithoro ngoba ngaphandle kwengeniso angekhe sikhona ukwenza okuningi esifisa ukukwenza. Uthi esuthe yazi ukhumbula ama-OB, ukhumbula ama-festival, yabona. So into ezifana lezo zifuna imali. So nanganamali asikhona ukuzenza. Sili business. Yabona, just niyokuphi isithombe. So nangakhe kube nabantu mhlamba abathi okay sifuna ukuthi sipartnere nani then senze ifestival enje namkha senze ama-OB anje. Lokho ke kuba budlelwano obuhle ngaphakathi komhatsho nabasisi abafana nalabo. Yes. So ibusiness umhatsho. Sithombe sokuthoma nje umlaleli afanele asibambe namkhumbukeli. Wathatha umhatsho njengokuthi sekuyahatshwa ngiyangena nami ngiyokufika ngikhulume kuphela. No, it's not all about ukukhuluma. Yes, sesinto ngisayisho ukuthi awufika ukhulume nje. No. And then ukusuka lapho ke emhathweni abahathi akusiba abantu ongababeka permanent. Bacho umuphe i-permanent post. Umchachele safuthi sebenza ngama contract. Yes. Okay. Yes, bakunikela it's either 3 months, 6 months, 12 months, 3 years or 5 years contract. But it's contract. It's contract. Umhatsho awufuna ukuzibopha ngomuntu ongekhe ubhalelwe kumcocha kusasa. Ngombana akasadeliver equality nenthembiso abavumelene ngazo. So nawufuna ukuze emhathweni fanele uziprepare ukuthi nje ngiya ku industry engiyokusebenza ngecontract ngingenzeka ingasavuselelwa ngiyokuphila ngani. Yes. Kulapho kuthoma khona usatsho njalo umthombethu kutsho khona ngoba umhatsho ngicabanga ukuthi ngoba bereka iphimbo kwastaki iphimbeli Limel. contract ukuthi Yeah, kuvalile. balile. And umhatsho phela it's a no work no pay platform. No pay. Yeah, no work no pay. Walova So what ulove decide nemali yakho.
wagula ugule nemali yakho yokubhadelwa umhathi ongenileko wahathi. Yeah, so information abantu abaningi abangayaziko le. Yes. So kuma platform afana nama podcast la at least siyakhona ukufundisa lapha nalapho ukwenzela ukuthi umuntu akhethe umkhakha webizelo lelo fanele wazi ukuthi okay ngiyosebenza ngaphakathi kwe-12 months contract kuyokwenzakalani. Yabona ngikhumbula mina nangifikako nge-contract yami yokuthoma ngangazi mina ukuthi ngiyahola ngoba ngibuya ku-background ye-community radio la besingaholi khona. Yeah. So ngidriver i-passion. Jesa. Right. Kwenzeka ukuthi bathi baba i-bank account. Ngathi bank account nenzani nge-bank account. Bathi phela siyahola la ngathi niyabhatela. Siyahola. Siyahola kufuneka i-bank account. Ngechudu ke i-bank account benginayo umfowethu bekanokungibiza ngibamba ama temporary job lapha eKangala ngoba basebenza eKangala eBrongo Spray emafemini. So ngavulelwa i-bank account i-company abo. Solo ayivula mhloko. Solo ngayivula mhloko. Ayivula mhloko. So ngabanikela i-bank account and then inyanga yaphela imali yangena sahola. Yakithi. Yeah, yangena. And ngathuka debata kanti holwa ngala. Ngatsho. Yeah. No, ukubhadela khona bazokubhadela. Straight. Yeah, straight. So now Grootman bothi angena namaso. Bese ngifuna ungena phezulu kwenkulumo yakhe ukuthi ukubhadela khona bazokubhadela. Yeah. Net sekusemntwini ukuthi yena imali yakhe uyiberegisa kanjani ukuthi nakungenzeka Ngoba ukontract ukontract nakungenzeka bangayivuseleli unakho la ungabambelela khona or nakuphelile kuyokuphela konke. Yes. Manje naye ke ifihlo. Yes. Abalenze iphutha lokuthi bakunikele ithuba lokuthi ungene. Yes. I-12 months iningi khulu ukuthi ungabenza babhalelwe ukuqotsha. To prove yourself. To prove yourself. Yeah. Make sure ukuthi in that space lese 12 months abakunikele sona. Bethana lokuthi Ethana njengehlanga. bethana lokuthi nakuyokuvuselelwa ama contract bathome ngeyakho bathome ngeyakho. Yazi nawo sho njalo Grootman bengisatshela unamasuku nawo bekutshela. Ngithi you see if mina I was part of i-radio. Ne? Yeah. Ngikutshela ukuthi nabangibambisa ishow yomuntu. Yeah. Stand in lap. Ngingayibetha Betha ukuthi ukuthi lo umnikazi. angasalovi lo. Kamara gula. Yeah, ayizimbereko nagula. Khohlelele khona. Nangaphela mlaleli ngibethe emkhonweni ngapha. Ngijima nayo khulu. Yes. Yeah, manje. Shuthi ngayithuk ishow yonke emhloko. Yeah. Ay. Kayichugulula ngenye indlela ne. Yeah. Yeah. Akusilula njalo ke Thando. Well, kunezinto ongakhona ukuzichugulula, ne? But Indlela ozokwenza ngayo. ngendlela ozobuhatsha ngayo, ngendlela okose udeliver ngayo, like something you must come with something. Yabo? Izani ngintshele umraro khona. Khulukhulu ke elimini lethu lesindebele. Yes. Abahatsha abaningi abafuna uhatsha njengabahatsha esinabo. Nasu ikinga. Ne. Umuntu akaveli nekhono lakhe ukuthi ngivela ngingcubile masuku ngizokuvela ngevoice sami lenizwa la nje ukuthi no lalela umkhasho uthi hayi mara musimndazana loya oku podcast lo kungabi disu kungizuma kube lula. Grootman orwena usho njani? Yeah, into engitshoko nasi ngikhumbula ukuthi nasiya kuma auditions. Yes. Go 2002. Yes. Ngoba mina ngathoma nekwekwezi ngo 2003. Right, ama auditions babamba ngo November. Ngatshela abantu besosha nguvamala. Ngabatshela ukuthi no, kwaNdebele lesiyawuyisela. Yeah. Yeah. Yes. Manje ngelapho. Yeah. Kamba 6 months. Yo. Sebesibhizi ngeminyanya lezi manje. Abantu belokishini niyazi musinana abantu belokishini. Station manager wavuma ngakhamba ngaya kuma auditions. Nakhona ama auditions wakhona la ngwanikelwa i-programs manager uyangifihlela uthi ungamtshela u-station manager ngoba i-email le bengeka kutshengise ukuthi umenyiwe for ama auditions. Mina ngahlala 8 months e-community radio. But bekunamajite engwathola nabo ma 10 years. Yeah. So it means yami le yangami khasho ukuthi mina kule space 8 months abanginikele sona.
ngifuna i-national radio ingirecognize. Ne. Ya iPitori leya yonke beyiduma uSpice Boy uzokuspicela zona. Yeah. So into engifuna ukuyiveza nasi nawe emhathweni baza abahathi balapho Ne. and then wazi negap evulekileko ukuthi igap ivuleke kuphi and wena uyivala njani. Maro right. Ngangibonile mina ukuthi kunabo Mr Full Plus Kinetic kunabo JAPU kunabo Mbuzana phela mina ngafika ngeprime time yabahathi abachisako Ufike ngama celebrity kunabo The Rose kunabo Nunu Pine Yes. nabo Moyi nabo Mbane Zulu dlala nina Abakhulekana imkhizi. abakhulekana imkhizi uyivala njani uyivala njani Yes. uyivala njani isikhala leso esingakanganga uzibetha njani hlangana kwabantu abanjalo Yeah, nabantu abanjani. ulithola njani ithuba benza iphutha Yeah. Nandiphuthile. bathi sikunikela i-morning show Okay. ngathi nako-ke la nginifuna khona Yes. ngombana bonke abalaleli bomrhatsho bavuka nomrhatsho Exactly. and nginikelwe 12 months contract Yes. so kusemandleni ami ukwenza isiqiniseko sokuthi i-contract le unyaka ozakho Iyavusa. iyavuselela Straight. ngombana bonke abalaleli bemrhatshweni Yes. bavuka nehlelo lekuseni Straight. Kubele suthi angibo ubethana ngaliphi. bengibethana 12 to 3 emini Ngisho ukuthi ilimi ngalo lona lesikhethu. lesikhethweli lesindebele Okay. kodwana-ke mina-ke nezemalimini vele pheze Multilingual. ngimultilingual Yeah. ya so ngathi angifuni ukuba ngu-FBK angifuni ukuba ngumbuzana angifuni ukuba ngumbane Zulu Yes. angifuni ukuba ngumoyimoyi ngifuna ukuba ngifuna ukuthi umuntu akalalele kathi umuntu lo ngibani Yeah. Yeah. angifune then wangithola ukuthi ngingibani athi ngiyamthanda Done. done Yeah. ngoba akekho omunye ofana naye Exactly. yangizwisisa ne ungena e-dealer shop yenkoloyi Yes. ziphagiwe eziningi kunekoloyi oyifunako and oyifunako nasi ikhona and uyayi-afforda ngeke uyithenge Ayithenga. uyayithenga manje na ubeka indlebe emhathini iphimbo ngilo information ngiyo style ngiso sihlukile umuntu lo uyamthanda umuntu lo ukwazi ukuthi uconnecte naye kuhle bamthatha bamsusa kuleli hlelo bamfaka kulela uyachange uba ngileyo nto leyo bamsusa bamfaka kulela uyachange uba ngilento leyo so umsusa njani umuntu ofana naloyo umreplace njani kubudisi manje abahathi nabangena ekorweni yezokuhatsha bafuna ukuzwakala njengomhathi osele akhona bacabanga ukuthi nabangakhuluma njengaye nabalaleli bayomthanda ngoba Ukurelate ubakhumbuza umhathi owakhe wabakhona kanti kulawo ilahla La khona ilahla khona. Yes. so nesibongo sami yasizwa ngusimthombothi Yes. uyazibuza ukuthi umthombothi abangwabani siyangisebenzela mina ngoba singenza mhluko Bekwenza uhlobo. Ene ulo wakobhola sathi u the beat. Yes. Nakathi nawumhatsha kufuna urelax ekhulu. Nangakhe uqale abo tjata. Yes. Yeah. Umhalo umqale uyahatsha. Ene nawuthi uyaqala nguye waphakamisa uMaskandi. Yeah, no, maskandi. Wambeka Dobekele phezulu. anabungiso. So nakaba ngu-MC, nakafikile kwendaweni aba ngu-MC, ubhalile Ne. phezulu. Manje uqinisile nakathi nawufika ngaphakathi komhatsho ungarelax ekhulu. Ukuthi sowungenela ukuthini ukuthi wena hayi 26 ngiyabereka. Hayi soka la Inyanga iyachaya. ngiyahola ngichaya. Ukuthi nawumhathi ukuthi koso usunduze ngamandla. Nawungena kulelo bizelelo. Mara ke uyangivula ke nami ke. Ne. Ukuthi na uyakulelo bizelelo kozawazi ukuthi uyokuhlangana Yaphi. And mina ngifuna iphimbeli mhla angifuni ukuzuma ukuthi ngubani nabathi ngithi ngaliswa nguthi sikhosi Walizwa ukuthola. ngaliswa So, Grootman, ayikho ishow ongakayenzi on Serious? radio. Yeah. I think mhlambe okay if sikhuluma ngekwekwezi now. Ishow I think angakayenzi 6 to 9 in Rambam. ikhona 6 Is it true? yeah 6 to 9 ne 9 to 12 yemini ekuseni Oh yes. and then 3 to 6 yangamasa
hayi lezo Grootman lenza bu DS ngenza ama-voice athi Yeah, so ngenza i-morning show, ngenza i-12 to 3, ngenza i-afternoon drive, ngenza i-9 to 12 ebusuku, and then leyo-ke ibudisi ngoba fanele lapho ube sifundiswe serious. Angidlalwa lapho kukhuluma nabo MEC lapho. Kesinye isikhathi besinobaba uNtuli la. Bekakhuluma ngezekolelo. Fanele uyazi ikolo. Nayokuhlangana nomuntu weBhayibheli fanele ulazi iBhayibheli. Ungafike lapha uthi kwaba se-Adam. Ngoba Adam awekho eBhayibhelini. yini abase-Adam. So asibuyele embuzweni yakho bothini? Yes. So now ama-show la wenzile wonke, ne? Umehluko namkhana ngifuna ukubuza question le mara usese on air. Yabo? Wanda ufuna ukuthini? No, ngifuna ukumbuza ukuthi ngiyiphi show ayithandako kiwo wonke ama-show la awenzileyo. Kukuphi la azizwe khona ukuthi this is me, or kukuphi la a-excele khona more. You know? No, ngiyakuzwisisa mina Thando. Uyangizwisisa? Alright, Eda noma so Ngiba ukumkhethela. ungikhethela. Kettle Grootman. For yena atsho ukuthi ngiphi mina ngiba umqondo wami. Yabona mina bengithanda. Ngilebe ikhuluma ngoba i9 to 12. Ubaba Ntuli, yes. 9 to 12 ebusuku. Bomthanda la. Yo. Bodade usuku obungebenu. Yes. Yo, ihlelo lokuthi Umthande khulu la. nanyana uthi ufuna ukulala, uyazi ukuthi from ngo9 until ngo10 yini kostwilalele, from 10 to, we understand. Then so nangabe lela ukuyale awusafuna ukulalela, leli ulalelile. I-first hour you in ngaphakathi. Mara abantu bebalala ngo12. We understand. Okay, Grootman. Okay, yena seyangazikhethela lakhe. Alright. Umbuzo lo ngihlangana nawo ngaso sonke isikhathi. Yes. Nangiwuphendulayo and nguphendula ngeqiniso. Elipheleleko. Siyavuma. Amahlelo wonke pheze enginikelwe ithuba lokuwahatsha emhathweni. Ophuma phambili kwekwezi FM. Yes. The number one Best Station of the Year, PBS. Angiwathathi njengamahlelo engwa-ownawo. Ne. Into yokuthoma le. Nabanginikela ihlelo bathi nanti ihlelo yosihatshela lona. Yes. Unyaka lo wezemali kuhlalwa phasi kukhulunywa ukuthi kuba yini ngiyalapha fanele senzeni choda ini nani yini fanele mina ngilethe ngokuya ngokwama strength amakhono enginawo. So nangiya ehlelweni elinye angiyi nge-ownership, ngiya ngomkhumbulo wokuthi ihlelo elingelomlaleli. And kukuye umlaleli ukuthi ihlelweli ngendlela mina engizomethulela lona ngalo liyakhambisana nomina umlaleli angazi ngingibo. So kuzokuba budisi kimi Thandosi ukuthi ngikhambe ngizi-attach ehlelweni ngoba bazothi nabangisusa kuleli hlelo nangiya kelinye bese ngiyabhonja. Angisabi ne-energy ne-power ne-interest yokuthi ngikhone ukuzinikela konke. Bese ipendulo yami ithi amahlelo la wonke a-best alikho elidlule elinye. Ne. Alikho. Wena olithandile kungiliphi? Kuye alikho elidlule elinye. Kuye. Yeah. Kuye. Alikho elidlule. Thina likhona elidlule elinye. Thina ngitho thina sihlezi silalele lapha. Sathi okay. Hey, mara nginesifiso sokuthi ngathi bangamthatha bambuyisele. You understand? Isifana nale yakambuzana mina ngingedwa ngihlezi la. Mbuzana i12 to 3 baby. We own it. Yay! Shem. Yo. Then uba sekingeni na uba ne-ownership. Yeah. Uba semraro nomkhulu. So akufanele uye ngengqondo ukuthi mina ngiyi-morning show product or mina ngiyi-midday show. Yeah. Nabakuphoza ngapha
ukhona excel ngakiyo kumele ube mhathi bemhathi wow kamahlelo ya kumele ube mhathi ya besinonomaziyana la i-journalist yes nabangathi akakhethi intori afuna ukuzikhavara and uyi-journalist elikwandebele nabamthumela ngestori sinjadala lezi angizifuni ngiyazikhetha so ukhuluma iphuzu elikhulu nakakhuluma ku-podcast esibe nayo naye phambilini wathi umraro omkhulu ngama-journalist afuna ukumenywa ukuthi yiza so nemahlelweni kunjalo wanikelwa ihlelo wathi hlela ngilithandi mina ngithanda lela angeke uperforme yeah well that's true true wena iya lapha ngomkhumbulo wokuthi ngisa mina neskill enginaso bese kumlaleli kuba nguye oza kutsho ukuthi ngimethulela lona kuhle uyaneliseka na kodwa na soloko ngaba khona emahlelweni ahlukahlukene akhange khe ngizwe isingongoyilo ya zange khe ngizwe complain mhlambe ukuthi no hlelo nje limbi akalithuli kuhle liyamhlula lehlisa inomboro nathi sibalalela akasiphathi kuhle into ezifana lezo no ngiyacabanga ukuthi ngabanduleka kuhle so kwatreata njengabantwana bami amahlelo Thandosi ngiyavuma bonke ngibathanda ngokulingana yes okay awa yavuma popopopo lefuni so now Grootman hey mina I love these radio conversations man. singathatha 5 hours uthanda ukukhuluma radio buza uDS udeni uthanda urhatsha yes ngiphi ihlelo angathi nabathi mbo yes angitsho wena songakangeni ngiyofuna uthi ngililela practice ngalo nakayedwa wedwa nawedwa usesipilini usesipilini olhatsha lapha usidiza ukuthi ngizwa ngivula abantwana belothe ababuka abantwana belothe bona banginikela nani ihlelo langomgcibelo liphi lesikhethu siyachakala yo alenzela ukuthi hey mati yeah sengirepresenta amadlaza lapha Matofai. yeah amakhola leno ya isiyachakala yes cabanga ukuthi ihlelo lesikhethu kokwakho yeah cabanga abangimuntu vele nesikhethu asitha likho yeah ngisafuna utsho njalo ukuthi asitha likho lesikhethu mina yazi ngibeke kuphi lapha ngosondo so ingasikulezi zekolo ne lezi ozongena khona uthi ingoma le idlalwa ngoMaria Khena kathi yeah ukhulume ngento zothando with your voice soul session yes nawo ngabona Korathula. So ungaba best ekhatsheni ube yi-host or yi-co-host yes zombili ngaziraka alright okay asithi ke leza zisekho ke sekunabo morning show ke kune 6 to yini i-6 to 9 6 to 9 9 to 12 awona amahlelo ngokuya ngami ngicabanga ukuthi wonke ngingawaraga mhlambe ngakhe yeah it's just that ukuthi wena uthanda la yeah engakhe mhlambe ling bayisabhayizise ngilelaka kantwana focus elineBhayibheli ngaphakathi ngoba lwazi lami leBhayibheli I love yeah vela umuzo uDavid nakaraga nabo Maria Jacob lapha yeah phikisana nabo yeah ukuthi aphikisa abafundisi ngeBhayibheli abafundisi ngeBhayibheli lapho kuyongimangela ukuthi vele koza ngiyoyifunda iBhayibheli ukuthi ngiyokucala leBhayibheli fast manje lelo ngilonke mhlawumbe ngakhe likingiphe okay sesivala ne yes siza endweni ezimbili sokudlala igame yeah one must go okay ne FBK or Mickey Roach yo nazo one must go yes zimbili azithuthwa zodwa
Selamanzi. And leso sikhathi kune-time Amanzi akwaphelile. kune-time leso sikhathi you have to choose Yes. fast. Ya le yabo mhlonitshwa bayenza ekuseni le. Yeah. Ngasikhathi izothi grrrr. ngikhetha mupophuma uri Koste utsho ukuthi ngibani ophuma kuphi. Uyathi ukuthi lo uyaphuma kusala. ya ngicabanga ukuthi uMr Full Blast uyasala. Ne. Okay. All right. Goes to ufuna ukuthini? Hey, u-FBK between the two uthi kukhamba ubani kusala ubani? Salo FBK. Yeah. Oh, okay. Yeah. Ukhithiza umiki. Ukithiza umi. Ukhithiza umi. Ukhithiza injamingo. Uyayithailand Okay. Godman. The vibrating voice. Nami safuna utsho njalo uMickey Rosh. Asithi chukuluka nisiyazibuzela. Eh. Hayicabange kuhle. Then ukithiza the Libra. Yena yedwa. Yeah, ichapke. Yeah, no, nangicala ingakho ngithi Yeah. ukhula kwami Yeah. FBK lo nguye umuntu engikhule ngilalela yena. Yeah. Ngilalela yena. So injamiko ifike sengikhula khulile. Yeah. So ngikhuliswa ngiyo. Nga explain. Explain. All right. Uke- Kwesibili. Yeah. Sohlungulu o JPS. No, usohlungu uyasala. All right. Bobo Tapito Mbuzana. Yes. Itone focus ikhamba yodwa. Okay. Ngazukuthi ngithenga ubuso bakhe. Hayi ukuthi uricotele studio zakhe. Emude kwenzela lokho uthi. All right. Busai Mathebula o JD. No, Busai. Uyasala. All right. Who else? The Rose of Ikwekwezi FM. Yes. Moi Moi. Yeah. The Rose or Moi Moi. The Rose lozange ngam. Ka explain. Explain. Okay. Yeah. Okay, salute the Rose. Salute the Rose. Usalo the Rose or uban? Utoban? Moi Moi. O kusalo the Rose Moi Moi yaphuma. All right. Voros o Kushesh. Yeah. Kusalu kushesha. Uhleziphi no Masontos. Ay, kusalu masuntos. All right. Okay. All right, sharp. Njenganje engifuna vane ngikuze uthi Khole Media o Khole FM, ne? Yeah. Yes. Sithini sithi Khole Media o Khole FM? No, Khole Media. Khole Media. Yeah. Okay. Sisina Khole Media. Kusinike li line up akho. Yes. Khole Media. It's a radio station now. Give us your line up. Nga explain. Na explain like Asikansi. Mhlambe ngiyidopa kuphi mhlambe line up or No, idope khona abantwini abakhona bahatshina abakhona. yes. Uyipaka namahlelo akhe. Yes. Yes. Oh, uyabazwisisa DS. angibatholi kuhle. Batsho Qala khetha u-station abahatshi. language. Batsho ibamchachi. Iba yeah, Okay, right man. Uchacha abahatshi be Khole Media. Ngibadopa Randomly. No, abahatsha abakhona obaziko. Yes. Usenzela wena njenganje Ihlelo lakho umphathi lekuseni weseni. lihatshwa ngibani, Yes. lemini ekseni, lemini. Yes. La ngemva kwamadini ugcina phi? Gcina 9 to 12. Yeah, gonna go 9 to 12. Awu bakuthi nimenzani uDS. Nawe uyavuma. Uyavuma DS? Hey, akathome bakambe ngamunye or babe ngibathola. Ah, uyazikhethela. yasikhethe. Uyaphera, uhatsha i1 and uyazi wena ukuthi wayahatsha i1. So it's up to you. Bana wenza sport, Ekuseni. ba hosta or ba co-hosta or njani. Okay. Ekseni ake ngithi ngathatha utshata. Na utshata mzulu. Oh, ufuna besikhethu. Funa bahatsha ngelimi lesindebele. Oh, okay. Okay, yeah. Okay, ngithatha intwana ifocus ke lapha ku morning drive, Yes. ku sport. Ngathatha uprofessor Uboholo. Boholo. Okay, yeah. Boholo. Yeah. Yes. Okay. And then lapha ku 9 to 12. 9 to 12 Yes. ubusaye ngempera nokushesha.
Wabusayo baphera bethu. Yeah, amaphera bethu. All right. Okay. And then bese Ubani ofunda indaba by the way? ngabuyisela ukhulu iMahlangu. Okay. Okay. Ngabuyisela ukhulu iMahlangu. 12 to 3. 12 to 3. No, ubiziwe lo usese right la. Ungamfaka ku 12 to 3. Yeah. All right. Yeah, 12 to 3. Uyamphera or ugijima? Ugijima yedwa. Okay. Okay. Ugijima yedwa. This is your station. Yeah. Yeah, your station. Yeah. Ufuna abalaleli. Njalo. You want us to listen to you Pixana nama podcast. Njalo. Yeah. Yes. Rock. And then bese afternoon drive. Yes. The most important show again. Ngabuyisela uMavusana. All right. Uvum. Akabombom. VOOCY. Yes, sir. Uvusi. Yes. Yeah, boso. Ngabuyisela uVusi. Ngimphere naye FBK. Umpera no FBK. Oh. Yo. Yeah. Lituation. Ubabili la. Yes. And then bese iliphi linye konje? 6 to 9. 6 to 9. Yes. They say 9 to 12. After that. 6 to 9. Kule ngihamba ne? Yeah. Arabiya ku 6 to 9. 6 to 9. Yeah. Ngicabanga ngapha kuZuzu. It's 6 to 9. Yeah, 6 to 9. Okay. Gijima Ngapha yedwa. kuZuzu ngimphera nomidlo la. Okay. Yeah, ngimphera. That's 6 to 9. Yeah, 6 to 9. Yes. Then 9 to 12. Sesivala zibalilanga. Sisibhalilanga. 9 to 12 ngingayinikela injamiko. Yes. Ijamaica ukayifaka indawo. Ngingayifaki. Okay. Ngiyayinikela yona even nalelanga omgcibelo La Saturday. last Saturday. Okay. Okay. Lela lesikhethwe. So ngibani uzokwenza isports ku 3 to 6 uMcDonald angabuye. ku sports. Yeah, sport ngabuyisela uMcDonald. All right. Okay. Ngabuyisela uMcDonald. Yes, sir. Then ke awalapho iHole Media, Hole FM yara. Yakijima. Which show do you think can make you money there? Afternoon drive. Ne. Afternoon drive. Yeah. Mathunza nabi. Yes, sir. Yeah, lelo ngicabanga ukuthi linge afternoon drive ne morning drive ngicabanga ukuthi abahaji labo bane skills. Ne. Even sokuthengisa nesokudosa Yes. abasisi. Banama loyalist. All right. Stop. Grootman siyayisonga on a radio show. Ne. Mhlawumbe uyasihlebela. I-start somholo imali. Uzeneye. Trenda ke le. Buyelela umbuzo Thando uthini? I-start somholo ku radio show. Yeah. Imalini. Emhathweni uhola nge-hour. Yabo. I-hour line rate. Yes. So kuthi ukuthi uyokuba ne rate ye-hour lokuthoma nelesibili nelesithathu. Is it the same rate or different? No, it's the same rate Yes. per hour. Okay. The same rate per hour. Yeah. So nge-hour urate imali engaka. Yeah. Nge-hour. Yeah. So nabangakunikela 4 hours, 5 hours, 6 hours ubala ama-hour asebenzileko and then uhlanganisa imali yakho. Yes. Right. So kunama-radio afana nama-PBS, then kunama-radio right. afana nama-commercial. Yes. Ama-rates wakhona awafani. Fine, of course, yes. Right. Then kunamahlelo we-prime time, then namahlelo akhona. Ama-rate wakhona awafani. So uthe i-start ne? Yes. Start. Yeah, it's that. The beginning. Yeah, start nasingathi mhlambe uyafika bayakwamukela bayakuwelcome. Angifuni ukukhuluma imholo abantu Of course. Awuyikhuluma umholo.
Yeah, awuyikhuluma mara Ayisiqiniso lento engitshoko. Yeah. But sengiyatsho. Sengiyatsho. Angabe ukubona mina ama-contractor wena ngazi yami. Bonelo. Yeah. Umzekelo. Hour nawuthoma i-hour i-R60. 60. Ah. Sekuza kwenza ama-calculation Mara uchilo ukuthi akafuki ukukhuluma umzekelo lwakusingiwe yenza umzekelo rehe. Nifuna yiphi la? Ungathi R60. R60 la isirehe. Hawu. So 60, 12, then Hayi Grootman. Hayi. it's a start. Bese It's a start. nangabe ubereka 6 angeke. Angeke. Hayi ngala. Manje ke senizwile ukuthi kuthonywa ngamalini emhathweni. Phumani into enohatsha nama. Nohatsha la inamali, phumani kiyo nilisi njalo. Angeke. Ikhona. Nazo zenzela yami Rachel. Ne. Yeah. Yeah. I think into enayitshoko le it's 1.5 like hour ne-hour 1.5 Only 1.5 bese unoyihlanganisa That's 4.5. that's 4.5 A bese day. nangabe angisho is 36912 nangabe ungene amavekela uhlanganisa i36912 layer i4.5 layer uyihlanganisa hey yahola Ukuphi lapho wena size? Ukuphi lapho? Size ngathi sokufaka Hole. Awu. phela kade ngezwa i-interview mhalo ngibani ohatsha ngathi ku station lesisitswana manje ngibani Ubatukhala. wamuzwa wathini athi Yeah, yena. Oh, well said. welisile Yes, we Yeah. did. Yes. wabala wathini wabala manje wabala manyana iphezulu yong yabo Phezulu. so i1.5 le istart ithoma lapho mina wathi mina wathi nje ngihlezi phezulu kwemali engaka Yeah. bona Straight. abo mekujiva thuka wathi 1.5 per hour mara njengoba thwile chuthi kuya ngokuthi mhlambe ubereka kangangani nawe usunduza Nawe wedwa. nawe wena nasingathi mate abontwana mood bona babamba abo 2.5 per hour abo 5,000 per hour you never know ngoba angithi vele bathi na ufike endaweni mhlawumbe ucatshiwe umuntu uthoma ukucheck iparking ukuthi Oh, ne. yeah Oh, nijaja ngalokho. ulapho wona kujama ama-ranger chuthi Yeah. Hayi, la ngingabereka. imagine ama 10,000 ayi No guys, akusinjalo. Ithizani nje akusinjalo. Sinjalo. Hayi ningathomi. sesizenzela Yeah, ama estimation line wabekako. Vela yahalelisa wona. Ne. Mhlambe ku commercial radio, mhlambe. yeah Yeah, mhlambe ama rates lawo ya. yeah Angaba khona. But kuzokwenzeka ku public service station akusikaningi. Yeah, ama numbers nama figures. pheze ngadlalela ngakhona ne Sile wena. Nomuntu okuhlebela. Oh, ukhuluma Izindaba. ngimcala. Khuluma nabakhaya. Ngikome ngibaskele. Ubaskele Dandos. Ngingarelate. Relax. Yama measurement akhe la. Ma figures la angithusi. Uzazelaphi indaba ezi? stopa you good on guessing very Hayi good bara ezinye izinto uzigesi njalo. mara guess nathi ikinga mngagesa amanamba elothu ngiyawagesa aphume nakose ngiwabheja angabhejeki angazi into Aba bani mkhulu akafuni ba. abamkhulu bekafuna ube nemali So, Grootman, we have to talk about the psychology of radio, the depression that comes with radio. There was a time I was listening to ungizwe mchunu Ungizwe Mchunu. yeah Like wakhuluma ngendlela now phuma ku radio uphuma ukhitshiwe ku easy kangangani ukulimala emkhumbulweni.
yabo wenza nje example ngabahatsha kukhozi previously Abolinda. abanye sebalele you know Okay. abanye bayaphila mara you can tell ukuthi umuntu lo akasigrand akaphule nje emkhumbulweni Yeah. because nakayisekelako yena ungizwe mchunu wathi because i-radio it gives you the power to speak to people, it opens doors ngendlela oyindlale ngayo, it gives you i-leisure yokuthi ubereka 3 hours and then you are earning so much. So i-life yakho it's easy like this way, impilo yakho uyichange ngale ndlela and then wachugulula i-life yabantu bekhini possibly nabahlanu kwakho yabo. Yeah. Because nasingicala from kulinda Sibiya naye kumthethe very long time ukuthi abuye recover akhulume grand nge-radio but previously bowuzwa ukuthi nakakhuluma Salimele. une-anger you know. Injani that particular thing, Eish. singenzani kuyi-eliminate nje Yes. Phela ya-eliminateka na ibhlungu na ukhutshiweko. Ibhlungu kunokuthi uzilisele. yes Asingekhe sazazi inzathu zokukhutshwa kwakho. yes Ngivezele ukuthi uhatsha kuyibusiness enunikelwa 12 months contract ngoba abafuni kusasa nabathi contract abayivuseleli kube ngathi uqotshiwe. ne Kungoba i-contract ayikavuselelwa, isivumelwano ebeningene ngaphakathi kwaso siphelile. kuhle So kusemandleni akho ukuthi wena uyakhona ukusebenza ngamandla ukuthi uhlale unobudlelwano nabo ngoba usesemuntu osebenzisekako ngokuya ngokwendingo zabo. Manje thina abanye uhatsha asikakuthathi njengento yokusebenza. Uhatsha kusimsebenzi. Kimi kulibizelo. Kimi fana nomuntu onomoya. Yeah. Spirituality. Manje ngoba babantu besintu nina nizonzwisana nginenzela isibonelo ngokuba sangoma. Waligedla. Waligedla. Uqinisile DS. So wahlukaniswa nento enjalo ke kuyokwenzakalani ngawe ne and uthathelwa yona kungasisikhathi sokuthi uthathelwe yona. So izokulimaza emkhumbulweni, izokugulisa. Kungakho uthena ungibuza ukuthi ngiliphi ihlelo mina ngithi ngile ngilifuna angifuni ukuzi attach nehlelo ngoba nabangisuse ehlelweni lelo ngiyokulimala. Ya yokulimala kabuhlungu khulu. Na nje nangathiwa ayivuselelwe icontract fanele ngazi ukuthi sengiziprepareile psychologically ukuthi okay icontract yami yathoma ngomnyaka nje zangisavuselela yaphela so kwakatelela ukuthi ngiphume emhathweni fanele ngiyokuthoma enye impilo. Ningangirarekela naningibona nami ngise4way ngithengisa incwadi zami. Ningokwazi ukuthi sengikulelo ngeniso lelo lokuthengisa. Ungathi ncobile ungathi hey space sethu lesiboba kanti nifunani labo. I guess. Athi ngiyabona utwana ula Nawu la. lesithatha angisathi naye Grootman into elimaza Yeah, ne-respect yawa. immediately Nama friends obunawo ne-network obunayo bakublocker. khithike cause awusa align yes ne Akusana angeze muntu basakhona ukwenza icall ukuthi hey phela Grootman bese dayi ngiyazwakala ngithi ngichoda ngani awusakhona nawe awusena uthoka bona status le yes. jojo Yes. So ifame ne ukuba famous kuyabiza, ukuba famous akusilula ngendlela esicabanga ngayo ngoba nabantu odumileko nabahlangana nawe kunama expectations. yes true Yabona uDS uthe hey nofuna ukubona ukuthi le company leyo kunjani cala iparking lot yabo ukuthi kunani lapho. So nathi nje ngoba thina sikhamba nefame, ifame ikhamba nokuthi unakho konke nothola ukuthi abanye bethu asinalitho. Yabo. Befuna maintain naye. Yeah, yabona. Impela naye boss. funa maintenance Yeah, na ube- funa nemodel funa service Yeah. Yeah. So ukuphendula vele iyalimala, ulimala khulu. Ubusayi mhlawumbe nje bekahlole ukwenye yama group wethu ukuthi
Macho na umhaji fanele ukuyokujika kwa BCCSA. Khawubizelwe ebandleni lelo then umhaji ke lapha. Yeah. Nongazange khawujike lapha was next. So but ke ngoba nami ngeke ngajika lapho and yayazi pain yakhona. Yeah. Ufila ngathi abantu bamile kuba yini ngathi bafuna ukungithathela indlu wami le. Yeah. Then uyalimala psychologically. Yes. Yabona. Yeah. So kubhlungu khona Thandosi ukutshela iqiniso. Ngiyavuma. Awukhona ukuthi ungaphola. Awunane platform kodwa ukuthi uzihlathulule ukuthi wenzakaleni, uzizwa njani. Phezulu kwalokho awuka create even a broadcasting media platform ongathi okay fine le mina nabo umshado wethu uphelile ngizokuthoma umshado omutsha la yabona. So baningi abahathi man, even prominent DJs esibaziko eSouth Africa abaphumileko kuma top radio stations eswaziko uyakhona ukusibona istruggle sama Grootman ukuthi yazini ngathanda mhlambe ngalesa sikhathi wa plan Yes. 1 2 3 4 5 kuzoba ngconywana. So uhatsha kubhlungu bafethu yeah. I know it's tough this one because ikubetha nemkhumbulo. Yeah, ikubetha nemkhumbulweni. Yeah. Wena kumule neminyaka esuke seyikhambile lapho namandla kaSebe. Yes. And ujwayele ukubereka 3 hours. Kunenkinga encane Amandla khona. Sekunenkinga encane ezawo ngaphasi kwakho. Ish. So waphumile phumeni. Kodwa nesikhathi sokuphuma sikhona. And fanele usenze. Oh, Yeah, fanele Must create it. Fanele usenze ukuthi uzitshele ukuthi kuhle kuhle mina sengiphumile endweni yokunamathela ehatsheni. Oh, ne. Yeah. Ku business management basifundisa i-exit plan. Yes. Mele ube ne-exit plan. And i-exit plan yakho uyiprepare usesengaphakathi. Yes. Fana nomntazana nakulahla sahlala nawe batsho. Yes, batsho. Allegedly. Wena uthi usathandwa kanti. Bali. So manje uba ne-exit plan ozakhela yona uyikhulise ifike esigabeni sokuthi seyakhona ukukuphilisa ikhambisana nawo umsebenzi wakho lo wohatsha. Yeah. Ukwenzela ukuthi na uphume ehatsheni ungayokukhithikela phasi kabhlungu. Lesi siluleko ngisinikela nanyana ngibani umuntu osebenzako akusingisohatsha kuphela. Umuntu nanyana ngibani osebenza la usebenza khona ungahabeli ukulisa umsebenzi ungana exit plan. Build i-exit plan cangi uyikhulise ithi naseyifike la ekutheni ikunikela ingeniso elingana nomholo wakho la usebenza khona, then ungakhona ukuthi jamani khe ngikhwamuke ngapha ngiyokuba nesikhathi esaneleko esiningi sale exit plan oyakhileko, then izokhona ukukhula. Isithinda sonke lento le ayithindi nje abahathi kwaphela. Na ungacala nama stats se-unemployment eSouth Africa sizwisa ubuhlungu, and uqale i-academic report yama-graduates izwisa ubuhlungu. Then uzibuza ukuthi okay abasezako bona bayokungena kuphi bayokwenzani kuyiwapi ibasichijile esikhulu. So psychologically silimele sonke abantu abaningi sihatsha kwaphela. Umbuzo wakho mhle khulu Thandosi. Thokoza kakhulu kwamambala Grootman. DS amezwi wakho kuswaphelisa. Ngithokoze khulu eGood Life podcast. Yes. Ngishike kamnandi nokho. A Good Life studio. Yes. Yes. Ngishike kamnandi khulu awa. Sithokoze nabalaleli nababukeli ababukele ekhaya. Yeah, siyahatsha. Nabalaleli. DS kukhulume nomcatsha akho naye camera. Camera yakho lapha icaleni. Yeah. Khuluma ne-programs manager ne-business manager of the stage. Sami. No. Ufuna uhatsha khona. Yeah. Ola ngifuna uhatsha khona. Ngicabanga ukuthi amajubuluko engeza nawo ikakhulu. Manje bafuna ukubona. Sengikade ngibugeyisi nyana. Akajothina utsho yena. Uthini yena?
Grootman. Isandla lezo sisahlezi igoli. Uyisela. Njengoba ngitshilo ukuthi mina ngimuntu nomuntu wesikhethu nabantu besikhethu ikakhulu abavumini besikhethu ngingazama ukuthi ngibuyise into leya i-vibe leya ekati khona yama OB yama festival ukuthi kube nama cultural festival lapho sibona khona abavumi besikhethu ngoba ngiyabona ukuthi nabo ngathi izinga selehla Yeah. so siyabakhambela siyabakhuthaza mhlambe na kunenithekeli mhlambe singabahelebha lapho nalapho nangingathola ithuba mhlambe emhathweni njengoba into yokuhatsha kuyinto engikhule ngiyithanda Yes. nengiyilalawo nengiyivukayo engiyiphilako Yes. ngicabanga ukuthi njengoba ngimuntu othanda isikhethu Yes. ngingenza lichukuluko olukhulu ikakhulu ebantwini abatsha abasakhulayo njengoba abantu abatsha ubazi ukuthi into zesikhethu lezi abanye basazithathela phasi so mina ngingenza lichukuluko olukhulu ngokuthi mhlambe ngibakhuthaze ngesikhethu ukuthi isikhethu sibaluleke kangangani okay enokunye khona mhlambe ukuthuthukisa kwelimo ngendlela ngakhona abantu abatsha mhlambe sebabona ngathi ukukhuluma isingisi umuntu okhuluma isingisi nguye ohlakaniphe ngcono kunomuntu okhuluma isikhethu so ke ngizobenza njengoba mina ngine influence kakhulu kilezi zokuthinana ku social media ngizokusunduza ukuthi abantu abatsha ilimo balazi ngoba lingababeregela ilimi lesindebele njengoba balithathela phasi so ingakho ukuthi ngithi ngizazama ukuthi ngibakhuthaze balifunde bebalazi ngoba nalo nombereko ilimi lesikhethu njenga emakhotho uyakhona ukuthi ungaba ngutoliki utolike mhlambe ukusuka ususe inkulumo ngesingisini uyise ngesindebeleni so ungababeregela nakho lokho so ngicabanga ukuthi mhlambe nangingathola ithuba ngihatshe nelimi nehlelo lesikhethu nangomgcibelo njengoba ngimuntu othanda isikhethu nje so ngicabanga ukuthi nalapho ngingaba mnandi nakamanye amahlelo ngicabanga ukuthi ngingaba mnandi kiwo ngoba nelimi lami nangathi uyalizwa isindebele sami nokho ngathi sine odlanyana Yeah, sine ngingaziphakamisi ngithi sine oli. Sine voice, sine oli. sami sine oli Ibuya ku stay. Wangiberekela nakho lokho ngithokoze Plaza uyaqaleka. Yey, pop. Grootman, nase usummarizela the episode esibe nayo West March it's a stressful month for broadcasters Njani? because kuthonywa possibly bathome December or January or February negotiate ama contracts Kusikhuluma ukuthi mina banye baye ba surprise mina know? ngibawa nivuselele yami kontraka kwenziwa njalo vele ukhuluma nomcachakho nomhlangano niba nomhlangano bathathu ngapha so now Grootman it's a stressful man emntwini ohatsha ebahatshini abaningi for example nasithi sikhuluma nge-SABC unyaka uphela ngoMarch 1st of April kuthoma umunye financial year 1st of April kuthoma umunye unyaka yabona so ungathini emhatshini engezi contract yakhe ivuselelwe nakilo abazoyivuselela kuye nama upcoming abazongena to the system to the structure the behavior ukuziphatha ke njena se usummarize everything no mbuzo muhle Thandosi ngiyathokoza well i-stress asibi ngoMarch kwaphela i-stress siba khona inyanga nenyanga ngoba umchachi une power yokuthi angaterminate at any given time i-contract yakho if awuperformi or mhlambe wenze enye into ephambukileko so i-stress asibi ngoMarch kwaphela so i-stress sihlala sisibambile inyanga nenyanga ilanga nelanga noya ehlelweni lakho uyavele uzibuza ukuthi namhlanje ngiyathandaza ukuthi ingabi nobuchapho engibenzako obungabangela ukuthi i-contract yami terminate so for the past 25 years bolokhu thandaza every day kuqange door thandaza tayideng thandaza tayideng
every day every day for aphuma akakhohle ukuguqa ngedolo ukuthi hey noma khohliwe uyajika nami ngikhohliweko bethi U10 akuthandaza udim so emkhathini ngeke bayivuselele icontract yakhe kutsho ukuthi hayi sekufuna bona ulinge elinye ihlelo lepilo ndokuthoma leyo ngoba akusise kupheleni kwempilo abantu abaningi abathoma amakhampani aphumeleleko namhlanje empilweni nesima customer wawo abanye babo baqotshwa Correct. emsebenzini abanye babo baqotshwa batshela ukuthi hayi asakufuni wakhamba ukumqotha kwakhe umuntu loyo wakhamba uzithomela ikhampani yakhe namhlanje ikhulile ikulu so ngifuna ukutsho lokho kumhathi ongekhe bavuselela icontract yakho ukuthi khamba ukuthoma into yakho ke ungazibulali bekodwa ungaziboni njengesihluleki kodwa na kutsho ukuthi lithuba nje lokuyokwenza into obofuna ukuyenza noyithandako Correct. right and then ozokungena into ekuthiwa idiscipline iqhakathekile nento ekuthiwa ipassion iqhakathekile nento yokungasabi incwadi iqhakathekile ngoba na wangena emhathweni bese wathoma wavila phela ukufunda angisakhulumi ngesikole ngikhulumi ngequalification ngoba kunomehluko phakathi kokuthola iqualification nokufunda Ngiyavuma. so kuqhakatheke khulu kwamambala ukuthi uzifundise ngaso sonke isikhathi newspaper oyibonako uyipick up incwadi oyibonako uyidobhe khona nje sine do more talk less and do more ne we pick up incwadi yes we pick up incwadi efana leyo kunezinto ozozidobha ngapho ozozabelana nomlaleli wakho so umlaleli wakho fanele athole umuntu knowledgeable uDS angalisabi iBhayibheli azi ukuthi eBhayibhelini uGenesis lo unama chapter mangaki incwadi yokugcina eBhayibhelini sisambulo sikhuluma into ezifana hayi ukuthi sowulikholwa imagine nje ube ne summary yayo knowledge John 5 singiyamazi Yes, sir. iparlamente yakho kumele uyazi ukuthi kwenzakalani Yeah. politiki eyenzakala enaheni kumele kufanele uyazi umnotho ujame njani fanele ukwazi so sengikhulumela emhathini ozako nakuthi bazokunikela ithuba so kube mhathi onelwazi ngoba na umhathi onelwazi umnandi nanoma enza ama-interviews wakhe nge-subject enyana ngiyiphi ukhona ukumuzwa nemibuzo yakhe nakayibuza ukuthi into ayibuza ngayo le uyayazi so zifundise ngendlela ongakhona ngayo na ungenako konje umbuzo omunye wesithathu bokhulumela phezwani okay ngabaphumako ngabangenako and then ngabazokuvuselelwa Yes. ama-contract Yes. no kutsho ukuthi usathembeka usesenobudlelwano obuhle usanikelwa i-second chance so i-second chance yakho isebenzise kuhle uqinisekise ukuthi ngaphakathi kwayo wenza ngconywana kunaphambilini kodwa kunento nasi engiyibonileko ngabahathi abaningi Yes. bafocus kakhulu ehatsheni kunokufocus kakhulu ku self development or personal development so umuntu ufocus kakhulu angifocus kakhulu ehatsheni mina ngifocus ekutheni ngizenze ngcono kunayizolo of course mina ngibe ngcono kunayizolo ngoba nangifika ngingcono kunayizolo namhlanje ngisounda better than kuyizolo so nakuthi usanikelwe ithuba lokuba semhathweni nemahlelweni ngaba ku community radio ngaba ku national radio qinisekisa ukuthi uyazithuthukisa ngendlela ongakhona ngayo and then ungaqali umhatsho njenge stream of income leyo kwaphela iba na another stream of income somewhere else out of uhatsha uzoku-enjoy uhatsha uyile ungakayi uzoku-enjoy uhatsha and kubuhlungu ukuthi nabahatshi ke ngithi nabachachi babe nomhathi one-stress kubuhlungu ngoba bona banama-expectations kuwe wena uya emahlelweni ustressekile ngezinto zakho ezipersonali zempilo obhalelwe kuzihlela kuhle wena then sobangela ukugandeleleka okukhulu kubaphathi bakho ngoba manje sekufanele banese i-depression ne-stress onaso abangasaziwe ukuthi udila ngani naso. Yes, that's true. Yabona. So kucakatheke khuluma mbala ukuthi ube nama multiple streams of income. Ngikhumula nangisafika mina ngathi nangifikako ngathi ngubani i-DJ yekwekwezi la ngibani ungu-DJ la badaba sinaya bek ngathi ngimi. Ngangena.
Yeah. This is the truth. And wangena wangeneka. Yeah, no, ngathi no, ngiyoba i-DJ, ngifuna ukuproduce music. Then I produce my music, Mpumalanga Rise Session 1, 2, 3. Sathengisa ama-platinum lapho. So abantu abaningi bazothi nabacala mhlambe uBoboda Beat bacabanga ukuthi ngiyahola emrhatshweni. Bese nofika wena bangaholeli urareke ukuthi hayi khona. Why singafani nabo bobo? And you forgot ukuthi abobobo they build other streams of income. Yeah, so nabanye abahathi benza njalo. Abanye banama-business lapha, banama-funeral parlor, abanye banama-properties, abanye banana. Yeah, so ipilo injalo bafethu. Yeah, you see, this episode, it's ngiyayithanda this one. Because ikhuluma nento Mara ngiyayithanda this one. Yabo. Ihlukile kunamanye ama-episode esiwenzileko. And Grootman, ngiyathokoza man kusivulela iminyango nokuvula iminyango to your personal spaces because ukusinikela kwakho the way you think abanye abalaleleko nababukeleko ba relate better, you know. And nokusinikela nje isikhathi ukuthi this is going to be your contribution, yabo, developing another black child, developing elinye indebele, ekunikeleni umuntu advice ukuthi no, lento le ungayenzi so yenze so indlela lezo khamba ngayo, yabo. So straight nje ngoba Ngokuhamba neGrootman elifocus. khamba neGrootman uthini. Yeah, phele ngimbuyise ngoba uyathi hayi ngethwara ke ngethwara sithwari sithwari nje sibambula yini. yes, yabo. Ngombana into esiyakhala Yes, Thandos izokunikela ihlonitshwa naselo liqhegu. ngiyavuma. Ngiyacabanga ukuthi episode le izokuhlala ku social media, izokuhlala bazoyikhumbula abanye. Uzokuhlonitshwa ngezicu zobudorhodere zokujamela into ejamelako. Ngokwenza kuhle. Bangakunikela nje kodwa usesemutsha. Yeah, that's true. Sasa uyajika wenza into eziphambene nokulunga. Then kwenzakalani ngehonorary le. Eish. Kungakho ubona abantu ababa-honora ngama-doctrine baba bogogo nabo bamkhulu nabantu abakhulu ngoba sebanjalo ngekho asachuguluka. Manje ngibawa wenze into evuthweko ngaso sonke isikhathi nanoma ungafikelwa kuhluthuleka uzibuza ukuthi okay ngemva kokuhluthuleka kwami nokwenza into le ngiyokuzuzana. Then wathola ipendulo ukuthi angayokuzuza litho ungayenzi. Ngiyavuma. Yeah, then ke hayi asikhambeni bafethu. Ngathanda ukuthini kuGrootman? Yeah, sengivala Thandos. Nami ngijabulile njengoba umuntu osafuna uya ku radio. Nangihleli neGrootman, umuntu oku radio vele sikhuluma nje ukuphakathi emhathweni. So kube nama challenges amaningi. So sengifunde kuningi nami. Bengizitshela ukuthi kuba ngalendlela. Mara kungivulile namhlanje ukuthi hey na uya lapha kube into zakho zibalance kuhle. Inombolo zakho zibalansekile manje ngifuna ukukhulu. Thokoze khulu Mthombothi PJ. Yes. Yes. Ungathini Grootman namasuku? Grootman lam. Yes. Hayi thina siphila ngomthandazo. Sebenza lapho. Yeah, mina ngikho lokho cause kukanengi ngitshela ukuthi hey Thandraza. So not uphila ngomthandazo. Then mina nawe same WhatsApp group. Yeah. No ubonile nepodcast asithomi singakathandaza. Yes. Uyakhumbula ngisho nang khangithukwe khulu ngathi Grootman ngibona sithome ngomthandazo. Ngoba ngiyoba on camera I think ngiyanghelebha nami lokho. Sithome ngomthandazo because khona ukumtshela uzima amahlelo akho nokuthi akukhambele phambili. Mara bobuswa yini ngoba lesi situlo ngathi singconywana kunalesi. Sachisa lesina. Lezo simnandi. Amatshe la iza phezulu kwakho. Naboza ukwenza. Bengifuna uba ngu-ghost lady. Yeah. Bengifuna uba sipoko ngihlala lapha ningangiboni. Akuba sipoko kodwa kuba mnanjazana ke. Uyabona? Mara ngelinye ilanga nani nizokuhlala sibe ngapha. Yes. Grootman, siyathokoza i-contribution yakho kuKwekwezi FM. Sithokoza i-service oyinikela iKwekwezi, wazinikela
isitshaba sekhethu, isitshaba samandebele usithuthukisile, isitshaba samandebele si-develop. Namhlanje kunabantu ngibezwe nanoma ngiposte ipicture yakho ngithi what can you say about uGrootman Bobo Mthombothi? Bakhona bavelako bathi ngathana bekungasinguye, ngaba ngikho la ngikhona, ngabe zange ngiye esikolweni, ngaba nginamabhizinisi enginawo, ngabe ekhaya zangakhe, ngabe ngaphika nomjolo nabantazana noku-enjoy life, yabo. So now Nice time. isitshaba sekhethu usakhile, usithuthukisile, net nge-microphone, ne-opportunity, ne-platform, abaphathi bangaphambilini abakunikela yona, nabaphathi banje abakunikele yona ukuthi continue developing and improving the lives zesitshaba sekhethu, because even nabantu abangakhuluma isiNdebele, nabantu abangasimandebele bayakwazi, bayakulandela. Abo DJ Spuma radio presenters, but they know you. Exactly. They know what you do. They see you. Nabakhuluma ngawe uba like yeba nabanye abantu bamazo. Hey wena. Yabo. So mina nje ngiwani man, Grootman, ngiyathokoza. Yeah. Continue doing what you're doing. Ngikufisela ichudu in your journey. Ngiyakuthanda Grootman. Ngcono ngimthandozi. That's so sweet. Yeah. Umuntu umtshela saphila ukuthi uyamthanda, and awumthandi ngoba nihlala nithandabile. Kunesikhathi lapho thothi izinto anizwani ngikhuluma, hayi ukuthi niyalo. Ikulumo enicabanisayo. ya bekufike lapha nizwana khona ngombono. No, uthando usuyazi ngimthanda ngehlizwa yami yonke. And ngasoke isikhathi ngimphusha ngithi no ibamba i-direction eso sithi left. Yeah. Lapho isibelo lapho. Because angithi manje ngikhambe ngaphambili indlela ngiyazi. Ukuthi nakagijima ngebelwa gijima ngalwele hey. Notakazokubrika la. Ngazokubrika lapha. Chayisa. Ya ngine-curve nyane enye. Sharp curve enye embikhulu lapha ngeke ayibambe. Yeah. Thandoza ukuthokoza mina mfana omdala sikulendo sonke. Nami I'm trying to push Good Life Media ukuthi ikhule. Iphume ku back house. Yes. Ibe nama premises wayo. Sekuseduze. Ngicela uzobe busy awalk around there. Yeah. Zabokhama ngestiletho uthi kwa. Ubobe bazi ukuthi ufikile unaphenyana. Uku building. Bakwethu sigadangisa Good Life Studios. Ibizo lami ngikuthando Mahlangu. Ungilandele nami ngizokulandela. Namasuku nase uyiswaphelisa. Ngiswaphelisa ngomthandazo mina. Hlala edolweni. Lami ibizo nginqobile ngokwamasuku. Umntazana uthengisa ifoye ku-R573 neSouth Africa yonke. Yes. Bakwethu sigadangisa Good Life Studios. Studio Sentwane Focus. Jesa. Na simniningwana ngaphasi. Umbuzo omkhulu uthi uthini yena ngewakho umlomo. Uyavuma na. Psychologically. Bakwethu it's a rap. Thando Mahlabu, ilizwi lesintu, indodana yomhlabathi. Sithi khubeka ungaphela amandla, amandebele azophumelela. Siyakukholwa Thando Mahlabu, Thando Mahlabu, umvikeli wesiko, umphakamisi welimi. Sifundise sikhumbule, sithande esingikho, isintu sethu siyaphila ngawe. Ufuna ukubona amandebele phumelela khulu khulu, ekorweni yozokusithabisa.